Kang, abi diberi HP si Kang ke Bu Haji. Alhamdulillah tuh Nyi diberi HP ke Bu Haji. Lancik Bu Haji teh wayahna nyi nya HP urut cenah. Ya tuh naon atuh Nyi ngaranna ge pamere. Tetep kudu syukuran orang teh. Nya tuh. Terus ieu kumaha ngurutna Kang? Ngurutna kumaha maksudna? Kapan cek Bu Haji HP urut? Tah kumaha ngurutna? Lain gitu maksud Bu Haji mah. Maksudna HP urut teh lain HP na diurut. Tapi eta teh urut Bu Haji. Tuh. Oh, ngurut Bu Haji. Make kletik atau make hemode Kang? Ke jalan tah. Nah, make jalan tah. Atuh jegang Kang barau. Teu kitu Nyi. Maksudna teh eta teh HP teh lain anyar gitu, lain anyar gitu. Urut teh. Mah lain HP anyar, Bu Haji mah nyebut lagi HP urut.